abakudala babexoxa ngishingane kwabo kuthiwe inhlanhla kubantu abadala kunento edumile la yokukhotha ubhici lesalukazi bakhala abanamhlanje ngoba ngeke balikhotha Uma ukhotha ubhici uba nenhlanhla Okay. ngoba isalukazi asisabona sithe ubhici Okay. lokho kwakugcizelela inhlonipho nokuthi umuntu omdala uphethe inhlanhla. Uma nje themntana inkosi ikubona ikhulu le enye insizwa yayiyekhweni ihlobo ephelele hlangana nesalukazi asaboni kahle ubhici sithi mntana mangisize ngiphethe nalo bhici ithi insizwa ini mina ngiyekhweni ikhotha isalukazi ubhici hawu wesalukazi uyangibona kahle mina yashikile insizwa yami sithi kisalukazi mntana uma uhamba lapha endleleni uzothola isihlahla somthunduluka kunamathunduluka lesi sinamathunduluka avuthwe kakhulu ungasidli mntana ayahamba insizwa iyafika amathunduluka nanka makhulu lawo amathunduluka isithelo fruit yathi hey lesalukazi ngoba sifukile sihamba kancane sifuna ufike sidlele uzosibonisa kahle sawungenela umthunduluka insizwa yashaya isisusa amantakhaza yahamba sasingekho imoto yokuqala kwakuhanje indaweni yahamba ithema ikude izokhuluma isiZulu sabantu abelusi ngoba ngeke ngibize izinto njengoba zinjalo kwafika ukuthi uyobona umfana ogwazwe inkomo abelusi abangezwe ukuthi ngithi yaphambula ngempela yamthola umfana nangu ogwazwe inkomo yambona yasiyabuya siyahamba ithema ithi yezwa sekukhona oyilandelayo othi ngimele lapha uyatekete ngimele yapha yathi sathe habe nangu umhlobo lo mfana usela yathi ngihlelwa yini aphenduka ngendlu yathi ayamhlikiza lo mfana icabanga ukuthi umqede ithi mayihamba nangu uthi ngimele yapha yathi ngoba izowela umfula ngomuka nomanzi hayi uthe kwabhuqumbu kuyawela ngimele yakho babe sathe udla ngemva kwakhe ikhweseli yasondela ube sathi uyayishaya lento lutho wabona ukuthi ayikho lento waphela uhambile akanakubuyela ekhaya kunje wawona iyahlupha wayithatha wayifaka ekhukhwini la walivala ngakho mbona phela ngoba uzongena imlandela ekhweni uzothi hamba egcekeni imlandela so uyifaka lapha thula thi cwa awuyangena uyakhuleka osikhulekile ekhaya awukakhuleka inkomane sikhulekile ekhaya naye yasho isikhulekile kwangena nje awubangena usibala uhlinzeke uzoqeda anikwazi ke nabancane ukuthi uqeda yini bangena usibala hawu sawubona sibala awu yebo sibala yebo sibala hey osibala babuza hawu sibala wakhuluma ngamazwi amabili yini hayi sibala uphethe umkhuhlane hayi sibala ngiphethe umkhuhlane hayi babona ukuthi kodwa lelizwi sengathi lehlukile kuleli abalethu utshwala-ke ukhamba bayaphuza sekuyamnikeza useyaphuza usethi mayithi uyaqeda position how the story manje sokuthi uphethe umkhuhlane sithanda ukulimala alibeke phansi base phinde kwesibili hawu kuyaphinda manje uyaqeda position hawu siyawuthukuthela manje
siyakuphithiza la hawu kwase kuthi ukuphithiza inkingi okwenzeka ngoba manje base bexabene nomfana lo uthe manje uyalithatha kwesibili akwaphuma inkumana kwaxumbuka ngene etshwaleni kwaphuma wabaleka bayamemeza wesifana wenze njani ithi indaba ingaba nkulu ingabe isazeka yabaleka yini akakhothanga ubhici losalala